adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen लाखाइन कोई रफो नीली पेमेसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो कोयला मटिया हवर वो फोंग असर में कार्डियो पानी कॉलेज प्रिंसिपल की खी बोमा बांगफू बोसन रोंग फार नॉन की वांग जा सम असेंबली इलेक्शन बांगफू की लिगलोंग लाखा फारो इसिरान नेर के पोकाजाने ले सिपेन एमएलए बांगफू की लिगलोंग कचिपत्ती दुंजिया फान नॉन हेड जोंग थांग थांग निफाई प्ली आर्नी गुवाहाटी रोंग सुपी बीजेपी साइ हेमलोंग चुनिंगरी अलो जोपन टांगलो Bosonrong para alang ni nona madyo pani college principal arpu ki boma bangpu ponta alang li bihe ka kopenta KSA along arpu ki khidu na bangpu wrong room don rabalong ki so dera hud ningka ro amai ajara party lapen ajara dhorompu black clip pin pen rod size da claim boma bangpu alang li inut aning mesen bangpu kai ke ta rod atum ajara ki song along ta karjab dun ki thir kluk bangpu mate chiki klong lapen ing tang fringa song japo ajara sai ta claim thek edaba lasting non phong jong si rod atum ke theki ding atum jong si dang charap cheto dun poloti kai ke ta rod along si doverji rod atum ko pisia ke nang ma rod si ke the lapen MLA ticket long lo poloti ake haita ke hailo athe rod atum kai ke ta neli long do puta chethan pon so that bukan jangan LA pen tiket yang bukan immigration bang tapi belum kalau tolong so kita ambil sekantar hari ini tarik truck ini dari Assam Pradesh di office long kira-kira sebagai truck Assam Pradesh di election formality party sampai nili kehan lalu jadi application job kan lo kasi ada kecok kan pakai nili part positif lo ke nili by data itu ada data sun lo dan nili party lo gitu involvement nili primary member pen di block kondolong chairman pen district committee nili pen seming tikathar KATV news Kiram tang thang ni phai ke parni lakhain koi ratrok Dorbaguri MEC constituency under Daitor Saturday market set along EM Richards dog be hin pen Lotus Arjan wall painting asai kiding po Pinpur ponmi BJP sarkar nangchari ponlo pupen ke pinang an karbiang long angkang pialong development amu lakhas yun ipinan lo towar ni lang PMAYG hemsu pencenglok lakhas yun ipinan lo lason thak thaksi pinia bangke BJP develop pick unload to all India long tan Lotus Arjan wall painting aside deng rintil lason si Assam Pradesh lapen BJP is karbiang long atum pin khat ponsi constituency tin ta wall painting aside ke deng pon lapen 26 number Dorbaguri MEC constituency along ta Dorbaguri BJP mandal committee atum pen pater pi ponsi EM Richards tok bi amithari deng pen Daitor Saturday market set along Lotus wall painting aside ke deng pon Labang solong kacetong dun KAC EM Richards Dogbi, Dorbaguri BJP Mandal President Amoron Terang, Daitor Municipal Board Chairman Jacob Dogbi, Dorbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongpar, Dorbaguri Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Dorbaguri BJP Mahila Morcha President Kache Singh Narpi Lapen, Daitor Daihori BJP Local Committee President Secretary Atum Chetong Dun Drinki. Lapen RDP Ponsi ke Wangji MLA election hud me sen percentage pen BJP party aphan pahai ponjia phan sida me chisik chedang pongring ti puta amoron terang pen BJP lapen Dr. Tuliram Rohan jindabad Richards Tong jindabad Dorbaguri ako ebar Modi sarkar pu slogan hang ponsi mai pajut pon EM sara tumpen methang EM sara rideng pen stane so wall painting mate BJP
a symbol lo mir pidong arjan ki hi nitum asai deng pon lo la solong ang chitong dun dakla duar bagri ang kangalong VDC chairman la pen town chairman board director la pen dalamara la pen BLCC chairman pen chenglok mahila marcha amai pi la pen sakti kendro pramukh la pen board committee president la pen anparta BJP along temba pen career ta adoko vetumen kum chelang si ini ongdung pen ilitum walpin tum tempon lo la so walpin athipi ka prekalin la heno ilitum non ke chari government mate BJP sarkar tum iduk lak arat mate tuwar pen chenglok nilang chitang pen chenglok alang itum ki claim ni Dwarbaguri Pen Thompson Terang report KATV News. Thang ni pioneer ke par ing bida sing phang cho hem tu ni si kai ke ta hem rit ar nam ar ni ke misen ang je phan pu pen sining re cho lori phong rong ar nam phan misen me et pen thok jor pon lo bida sing phang cho hem tu ni si along noni phong bang ke bida sing phang cho wo phong ke pa jut lo pusi a ke hai phang cho sang ho pen nang pa chini do Lason si kedam tang arnita thokjer pon bom do kedam tang anta mesen me et bom lang lapen khi me dam me lason si arnam maphan thang nat tan ning ke oya thavi lapen sining recho khong rong luru arnam nang rap pam me puta nang pachini don wo mud wo kan arnam kitap hai huita mesen me et pusi pachini pon lo wo phong la bangke than da kon da urusar no kandidat ma urusar ulang la urusar do la bang da ana bang ini nang dilo oh la kan ni hok lo pini anam kita ulang ta long lo an the ka jelong bang ke bang no to na anam the anam bang ni phanta bang or hotan nang pilo thik jelong lo na pini ta di jero bang ke pini ta umur makan ta mesen anam kita kan ta mesen la hello ni yang thik jelong ge Bangso sining recho che thok chijira long habe bidarem phura pen chopa hem phu ponsi rong asar mekar mithur don rap la pen hor hak horti buk chop hapon anta mesen me et ing samjin pen pachun pon long lupusi ake hai phang cho sang ho pen nang pachini don Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hak me kardom.